Bazalwane, ngiyabuka lana leza inyathi, ngibuka ukubambisana kwazo zihlangene zilona nali ibhubesi leli ebelizozama ukubamba eyodwa kuzona. So lento ifundisa ukuthi mangabe singabazalwane sihlangene or si-unit, kukhona amandla phakathi kwebandla masihlangene limunye. Kungekho ukungezwani, ukuxabana, nokuzondana nayo yonke into. Ngoba ngabe ibandla lingazwani bazalwane, isitha siyangena sibambele nje sifuna ukubabamba futhi kalula. Kodwa mangabe ibandla lihlangana, likhuleka, limoya munye, linhliziyonye, liphi ukunqoba ngaso sonke isikhathi. Usathane mathi uyangena livele limbambe, limhlikize, limphonse phezulu, limhlikize, limphonse lena, avela aphenduka into engekho. Ngoba lithi izwi lenkosi usathane ufana nengonyama. Haleluya. Uyabhoda njengengonyama abangeyona. So ibandla ke limele ukuthi lihlangana libe munye, lilwe nemoya yonke bomnyama ebhongisa kwengonyama. uNkulunkulu usiphila ukunqoba bazalwane. Lithi izwi lenkosi asikho nesodwa isikhali esibekela abangcwele bakhe siyophumelela, nolimo olubavukelayo luyakwahlulela. Hawu Nkosi yami, siyabonga. Haleluya.